Once there was a love. Once there was a love. Programa apakay tampukan tinagduduma apakasaritaan ni Ayat. Ayat, ang nagbalina na paset tinapalabas. Asaanen nga agsubli iti kaanuman. Ngam iti barukong anagumukan ni pamateg. Agnanayon ti bara ni Ayat. Sumantak tinapalabas. Ket masapuyot ti puso amang lagip. Nga iti na minsan. At damaysa nga Ayat. Once there was a love. But that was long ago. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin kagayem. Isagot mi kada kayo ti pakasaritaan ni Ayat ana pauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. Deeper than... Talaga matmata man ni Daniel Lloyd. Ha? Ni, saan amit si? Saan ka matmata ni Daniel? Anya asaan? Kot indaak ka lang arudan, aglibak ka pay laang. Siga talaga mitsi. Siyak man ang tisip-siputan. Kasano adi ka masiputan ngay, kat napalalo ti panang matmatmat mo kun na. Kita man na ita in-order mo amakan. Di mo pa'y naksayan apulos. Takasanaw, kasla nabsukan amang matmatmat ka ni Daniel. Saan ko naklangaro din? Sika talaga. Sardangan nakman mitsi. Enton kwan, adam makangagkan ka. Sapay nagado tayo ita dito kanti. Apay, ibain mo ama-amon ti sa balay nga gusto ka ka ni Daniel. Shhh! Tangiwat mo ko naklangaro din. Sumardan kan mitsi. Excuse me, Daniel. Papaitid din ka ni boss na kita papeles. Masapol ka na main code. Pakidisulangan iti table ko. Thank you. Okay, nakapimpinta sa talaga ni Daniel. Naamodero pa na. Gaputan nagdalo sakit kitaan. Ada pa yung masapol mo, Lloyd? Awanin, Daniel. Sige, panawan ka dito yung table mo. Anya, nabistunak sa amot na namang matmatmat kan ko na. Anya amot nga minan. Jack mo't nalapdan ti bagit anang matmat kan ko na. Kumusta ti trabaho, Miha? Okay, Papa. Mas dawakan ka, Daniel. Nagmaya ti jayakan ka ni mamapan ka ni abroad. Sumaruno ka ijay. Ngumapay adi mo kaya. Papa, dayta ka di manan ti pagsaritaan tayo. Imbagak matan. Jack kaya ti sumaruno ka ni mama ijay abroad. Gaputa di kay kayat apanawan. Daniel, iha. Kan maysa, Jack tumat lang makatunusan dagiti kakabsat ko kan ni mama nga adda ijan. Iti ababa sa Rita, Jack kayat amakadan na ni mama. Uray pa'y kasano kapintas ti jaya na trabaho ija abroad. Sa anak to asumurot kan kuana ijay. Kay kayat ko ti agtali na iti sidong yo, Papa.
Ada impormasyon nga ibagakan ka. Impormasyon? May papanitian niya, Mitzi. Ni, anya pa ngay kuma. Di maipapan ka ni Daniel. Mabalin ka di, Mitzi. Saan mapigsan tagsao? Nakababain. Amang numangagda ka. Ay apaw! Adula amin, day tabain-bain. Sa amin nga uso ti bain-bain itagon daway. Ay na, talaga si ka, Mitzi. Mangipasubo ka pa eh. Nay, siyak po yung tiyaking basol. Diyak man lay bagbagan kan ka? Saan kan samot nga interesado? Aguray ka Papanamnay. Apay likodan nakmaten. Katno saan kan samot ngawin nga interesado iti bagak nga impormasyon may papan ka ni Daniel. Anya saan? Siyempre, interesado ka. Ibaga mo na niya dahil nga impormasyon, Mitzi. Anak, jakla ko man ibagakeng ka daytoy nga masapul ama amwam. Anya day nanang? Imawag itay ni manang mo. Anya ti parikot ni manang? Inaramid na kanunti amin. Nga maawanan tinamnama ama urnos pa iti panagdanada kan ni bayaw mo. Naduktalan ng amin nga dan sa bali nga ikabkabalay ni bayaw mo anak ko. Iso nga imawag itay. Anyan. Una yung tinagpanagan ti estado ni manang. Kaya't nati agabroad anak ko. Kasano nga roda ni Miko aka anak nanang? Ibati na itaawanan ba niya asawa na? Ay saan? Ipakpakaasin ano mabalen. Agnaud dito'y ti kaanakam. Dito'y mutan nga agadal. Awan parikot kanyak day tananang. Amo yung mutan na asidag kanyak di kaanakak. Kaya't ko nagnaeden dito'y ni Miko. Amo, Mitzi, mas daawakan ka. Ha? Apa, hindi niyan? Anyat pagsidaawam kanyak ngay? Tunggal data ti agsarsarita. Nagadu ti damdamagam kanya. Si kamot, Daniel. Kay si istorya ka laang mat. Sigurado ka, Mitzi? Amangan mo't no. Amangan no, anya? Apay adi mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Awan, lipato mo ti bagak kuman. Basta ti amok, saan ka mo't siguro ngagpalpaliiwan niya? Nay, anya ko maga po ngagpaliiwak ngay? Kan, anya ko matipaliiwak kan ka? Diyak mo, ngam kas itinakon-akon. Saan ka mo't siguro akas jay? Oy, saan, Daniel? Akakatrabahuan tayo. Iso nga awan ti rumbo nga pagdanagam. Di nak ko mapagdua-duaan. Lola, agyamanak tayo manugot kayo dito iti pagnaidak Apay ko maadyak o manugot ngay apok. Jakmat kayat angag naud ka iti ayan ti amam. Talaga adyak kaya ti jay Lola? Naalas namin ti ugali ti gayam ni Daddy. Sino agayim ni Dadem? Jay nga nagapakandakan ni Mami. Una ni Mami, gayim lang ni Daddy day jay. Iso amas dawak mat na pa nagapadag apukun kwa na. Kasta ka day apok. Lola, iso ti ko na ni Mami. Lola, ni Tito Lloyd. Ada trabaho na apok. Hanggang saan kang agdanag? Inton malam, agkita kayo ka ni Titom Aloyd. Magagaran akong Lola. Kailiw ko ni Tito Lloyd. Sika talaga. Kasla, napatpatagpay ni Titom Aloyd ngam ni Daddy?
Ha? Kasta ka diti kayat yung asawan, Lola? Saan? Saan akasta, Apok? Saan akasta ti ibagak ko, ma? Ay, tinasaya tiin kapayagina na iti silid mo. Amok, anabanog ka iti panagbiyahiyo ka ni Mamem. Ala, mapankan, Miko, Apok. Ay na, dandani akong Lloyd. Dandani nga? Anya ti kahit masawan, Mitzi? Siyempre, kasi tingkarikan ka. Amwag na anya dagiti kayat ni Daniel. No anya dagiti banag akomportable tirik nana. Kat? Apay ako na madandanikan. Wala, talada ka mat nakaslag palpaliiwak ka no. Anya? Daytan ti bagbagak kan kagat. Kunakmot nga aganad ka. Naganadak mo't Lloyd. Sana balay? Di kagdanag, tanaiyaw-awan mo't laang ti panagatap na. Sigurado ka? Ang mga nasumabi takitar aramida, Mitzi. Iso kasayatan sa sardangam langan. Sa bagay, naibagakmatan kan ka no anya ti kang runan akayat ni Daniel. Saan akomportable ang makisiningid iti lalaki? Komportable latirik nana kadagiti babae kan kadagiti gay. Ay na, Lloyd anak ko, di na ka nauray ti ka anakam. Nakaturugan, tanagladaw kamot ngamin asimbang part. Ada ngamin sinarak ko tao nanang. Masapol deja iti trabaho. Isumot lagayam Kat ni manang ngay. Apay asan nga imyan? Adok ano pa'y tinaskan nga aramidan na para iti panagabrod na. Iso nga intulod na la dito inimi ko itay agsapa. Uray no nagsina ti bayaw ken kabsat mo. Saan akayat ni manang mo amadadael iti imatang ni Miko ti amana? Ha? Saan na nga impudno ken ni Miko ti maipapan iti babae ni bayaw mo? Kaasimat ti ka anakak. Iso di kang runaan na apektado iti panagsina dagiti dadakkel na. Pudno ti kunam anak ko. Saan nabali nanang? Taadan iti podero ta ni Miko. Data ti makaamukan kwa na. Talaga kadingawan pa ilati iyam-amom kanya, ngagbali na manugang ko, Papa, anya ka di man nanday tang ibagbagayo. Daniel, manut taon mo. Tanda ni agtrentan ti taon mo. Kaya tasawan day ta alumaklakayak matan. Kaya't ko pa'y matamakita't agbalin nga apo ko ka. Ay, amuyo mo't ama-ama ka, nga amang ano maipadak kada kayo ka ni mama, papa. Nagsina kayo, gapo iti sulisog alalaki. Iha, saan agaputa na pasamak kada kami iti inam, kat mapasamak matan kan ka. At damat lang kan ka no kasano ateng lem, tiyan yaman na sitwasyon. Papa, It takes two to tango, kunada nga roden. No saan na nagpasulisog ni mamam, saan kumaan na pasamak ti kasyay. Iswa saan na rumbang aguraam dagiti lalaki. ay, Kasi tinakon-nakon iha, lumaklakayak matan. Adyak kaya ti pumanaw dito'y lubong, adyak makita na simpanti ka sa saad mo? saan nga min asyak ti panunutem, papa? Nahustuan akon iti edad, kabaelakon ti bagik. Amok, gamdyak kaya tamapanawan kang agmay-maysa. Iswa kayat kung agpamilya ka, iha. Madanon tulat ta siguro, papa. Agum kaano? Diyak maibaga, papa. Basta,
Madanon to. Ala, naladawa ka nagriing, Lola. Naimasak tinaturog. Iso nga road, asaan na kan ariniing ni Titom Aloyd itay. Tanakita na anarnakan kapailaang. Ha? Apay, Lola? Napanan ni Tito Lloyd? Ay kapilitan apok, tadamot trabaho na. Biyernes lang amin ita. Ay, sayang. Diyak lang arudan na ora itirabi. Diyak pa'y nariingan itaabigat ni Tito Lloyd. Ay, di ka agdanag apok, tainton bigat. Agmalmalam kayo nga agbanding ka ni Titom Aloyd. Aywan, Sabado no bigat. Awan trabaho ni Tito Lloyd. Naku nabon apok. Sigurado nga ibusan na kan kati oras na. Tanabayag asaan kayo ang nagbanding nga agulitag. Sigurado nga ipashare ni Tito Lloyd anya, Lola. Aywan amumatan ni Titom. Ipatpatag na kaunay. Kumang, kaslakan ni Tito ni Daddy. Ha? No kaslakan ni Tito Lloyd ni Daddy, siguro naragsak ni Mami. Saan akanayin nga agsangsangit? Ha? Agsangsangit ni mamim ko nam apok. Kanayon Lola. Nang runay tirabi Kanayon makitak nga agsangsangit ni Mami. Apay nga agsangsangit? Saan na kayat nga ibaga kanyak, Lola? Ngam amok ni Daddy tirason. Ha? Un, Lola, nilakit di Daddy ti makagapo. Ipapaapura ni boss dagiti dokumento para iti proyekto. Wen, Mitzi, asa si kasugon, di kagdanag. Rumbang ko mga main alalpasan dagi jay, saan ka day? Mitzi, idilangan kalman na i-turn over kanyak tagijay. No, nasapsapa ko maanaitad kanyak, talaga analpas ko man. Hay, sapay sa bali ti ugali ni boss, no da madelay ang dokumento. Di ka kadagdanag, Mitzi. Sigurado ka malpas itang agmalam dagijay. Sige nga, Rod. Agsubli akong iti table ko. Sige. Ay, nailakit din ni Mitzi ayan. Kumaro man ang tiki na nervyosa na. Nagbasit laba, nagdayjay ng kasjay interaction na. Agsubli ako ni table ko. Tapno marugya ako ni Ornosen. Ay, sus! I'm sorry. Sorry. Di mong tumot namin kitkitaon ti dalan mo. Ha? Daytan tumot namin makichischismis ka ni Mitzi iti oras ti trabaho ti ininto na rin. Ha? Sorry, girl. Saan ko ngayon gagara? Ha? Shh! Di mo ipadpadlaw, ha? Please? Ha? Kaya't mo asawan? Uy, saan mo nadakdakamatan, girl? Diyak kahit tamad daw dagiti katrabahuan ta. Ala, tulungan ka namang pidot ka dagiti na iwara nga imot mo, ha? Basta secret talang da ito, ha? Pang-asim. Lola, nakatugayam tila dawan da Mami kan Daddy dito'y balayon niya. Siyempre, aapok. Ladawan da dagita, idi saan kayo pa'y asimi na iti pagtaengan. Maladaga ka pa'y laide. Apay adyak nadnadlaw da ito no sumarungkar kami idi dito'y. Ay namiko, kasano amadlaw mo apok. Kasano amadlaw mo dagita aladawan ngay. Kadda kayo matlatan ka ni Titom Aloyd ti agkuy-kuyog no umay ka dito'y. Ha? Di kay mo't mapagsina apulusan no da ka dito'y apok. Adong arod ti mangibagbaga, ani Lloyd ka no ti amam. Iso akanayon mo't nga ibagak nga ulitag mo ni Lloyd.
Ngam amom lola? Kayat ko pa'y ni Tito Lloyd ngam ni Daddy. Ha? Day tatagpay su lola. Adayo napatpatag kanyak ni Tito Lloyd ngam ni Daddy. Amom Lloyd, nagdanagak itay. Apay, Mitzi? Kasano? Impagarup ko no supladaan na ka ni Daniel. Itay nagdinong para kayo ang naiwaris pa'y dagitigam na apapiles. Nagkidawa ka dago si di pamakawan kan ko na itay. Tatalagamat adyak ingagara day jay. Apag isumat nga minyag sinabat kami gayam, itay nalpastan na nagsarita. Ingagaram sa adinong parket. Ha? Kaya't mo at tsansingan. Anya? Ni, saan ha? Jak to aramidan day ta, Mitzi. Agtay saw? Amunak, Mitzi. Saan nakakasta klase ti lalaki? Sa bagay. Nabayagan akasin ningad ka, Lloyd. Amok ti ugalim. Saan ka bastos? Akas ka dagiti daduma. Oh, apay manan? Awan. Kaya't kalakablaawan. Naka 1 point ka, Lloyd. Anyan ti kastoy. Jak mayulutas asikaswag. Sapay ada deadline dagito'y apapeles ti project. Ang masapol ang mairing Pasko dagito'y. Kasanumot namin. Tilatan saan na naigagara pa nagdinong parmikin ni Daniel ti pampanunutag. Saan mo ta na mapuna Una yan, ti kasta adyar mo? Ha? Daniel? Ako Jay, anya ti aramidam dito eh. Mabalin ka di. Relax ka lang. Ama numadlaw da ka dagiti ka opisinaan ta. Sige ka. Ha? Relax. Awan mo ti da ka sa rantakan. Inasitkan ka laang. Tapno ibagak a break time man. Anya? Anyan? Iti kasta reaksyon mo. Kasla di ka mamati itimbagak. Jay... Break time talagan, Lloyd. Awan ka kuyog ko ama panidya kantin. Ha? Aman no mabalin adatan ti agkuyog. Sige. Sige, Daniel. Overtime mo, Daniel. Wan Mitzi, mabalin ko ba't kat di nga aramidan ko man inton bigat. Ngam, awan ba't lati aramidak ijabalay no agawid akon. Iso nga i-overtime kon tapno malpas kon. Sana bale, tabasit matlaangan. Kasta ka di? Wan. Katsi ka, anya nga daytar aramidang. Apay ang masapol nga i-overtime mo dayta. Ay na, trabaho daytoy ni Paula. Ada emergency na. Iso na sa papimanaw itay. Deadline inton bigat. Alas 10 itagsapa. Kasta ka di? Di kadsikan tinapasubo? Wala. Okay lang. Adamin emergency na. Amamatan. Masapol nga agtitinulong tayo dito'y trabaho tayong awanan tagsisinakit. No saan ada tayo? Husto ka, Mitzi. Di kagdanag. Mabit lang ang mairing Pasko daytar aramidak. Tulungan kanto ditan. Anya? Wan, Mitzi. Tulungan ka.
tapno mairing pasmon. Tagkuyog tamot laangan arumwar dito'y office. Huston, Tito Lloyd! Nabannog akon! Huston! Makitam, sumuko ka matlagayam, iti panang kilitikan kami ko. Kasano? Kadianak mo tan sinardangan, Tito! I miss you, Tito! I miss you too, kaanakan. Kat kumusta ka ngayon, ha? Ti panagadal mo ti kahit ko asawan. Si Kamat, Tito! Bakasyon mita, saan ka di? Amok. Ngam siyempre, kumusta aglat mo ti panagadal mo Amangan no baybay ngay. Saan Tito? Biling namin ni Mami, adyak baybayan ti panagadal ko. Kan maasyanak kan ni Mami, isosay sayatag ti agadal. Rumbang laing Miko. Laglagi pam, napatag ti adal. Dahil tanto kami tagbalin agamang mo iti panagdakkel mo. Lloyd, Miko, umay kayon. Naisagaan ako, ti inuman nyo. Agay-ayabon ni Lolam. Umay kan, Miko. Tamapantay tayan na. Manipod nakastrakak ditoy. Da kayo ka ni Lloyd tinapaliiw ko anadagkat iti tunggal maysa. Ha? Kanayon ada kayo ti makita ng agsarsarita. Da kayo ti agkuykuyog. Aywan, nasingad kami ka ni Lloyd. Nasingpat ngamin ni Lloyd. Malaksid anagagat. Nataerpay si ka. Ha? Husto mo timbagaksan ka di? Nataer ni Lloyd. Hoy, Daniel! Ha? Ala, nagsarimat ang kamutan. Nataer ni Lloyd ko naklaang naman napauli magkan. Kwa? Shh! Di mo ipadpadlaw, please. Basta, secret na lang dito, ha? Pang-asim. Ay, Ala, apa yan, Daniel? Anyak na pasamak kan. Di ka mata nagsasao. Apa yan? kwa? Maawan, Mitzi. Dinaklatan ni Kaskaso. Awan anyaman na daytoy. Sikat ti makamo. Talaga gayam nga awan makamo itagpay sumay papan ka ni Lloyd. Talaga nga inlimod na ti kinatao na. Miko apo, asino day takatex mo? Ni Mami, Lola, kumusta anak ngamin? Imbagak kan kwa na sana rumbang nagdanag kanyak. Ay, kasta ka day. Wen, Lola, ngamin, saan dak mo tabaybayan ditoy? Nangruna ni Tito Lloyd. Ayun apok. Anya ko maaga po abaybay anda ka ngay. Isungarod nga ididinamag ni Mami, no sa dino ti kayat kapag naidan na agabrod. Dito'y adagos ti imbagak. Safeak ngamin dito'y Lola, taada kayo ka ni Tito Lloyd. Sika talaga. Nan, umay ka man, apok. Ala, apay nga narakop na, Lola. Ay, siyempre, kailiw ka, apo. Anya, adak lang arudan dito ayan nyo, kailiw dak pailaang. Di kayat ko asawan, kailiw ka. Tanabayag asaan kayo asimarungkar dito ikan ni mamim. Ngam ita, adakan dito idanami kan ni Tito Lloyd. Wen Lola, ngamin, ag naudak dito yan. Agabrod ngamin ni Mami. Ha? Ni, Lola, ni Mami ti umawawag. Aya, song batam apok, kalpasan na, kasaritak mo ni Mamim.
Itala na rabian ka si Mang Puta, Daniel. Apay ka di, iha. Ada nga minaskan nga in ring Pasko iji office, papa. In overtime ko ti kayat ko asawan. Kasta ka di. Wan, papa. Di ako na impabigat, tabasit matlaangan day jay. Iso nga in overtime kon. Ay, kunak man lakit din. Ha? Anya ti kayat siya asawan, papa? Apay akasta ti naisawang yo. Impagarap ko nga min. No at the date mo itay. Iso na rabian ka nagawin. Kadate? Oh, apay nag-isem ka, Daniel. Apay nag-isem ka iti imbagak nga mga no ada ka date mo, iha. Kasano kat mangrugi kayo manan, papa? Asino ko mati kadate ko? Kan iti anya ko maaga po. Ne, anyat amok nga, iha. No adan pagpitpitikan, dayta natangke na puso. Da kayon tinangisawang, papa. Natangken daytoy pusok. Nangru na kadagiti lalaki asulisog ken managpamarang. Iso abidot ti panangipapanyo nga adda ka date ko. Anya timbaga ni Manang itay nagsarita kayo, Nanang? Saan ka no pa'y makaawid ditoy? Takayat na mairing pasen, dagiti as-asikaswan na apapeles ijayan na ita. Tapno saanan nga agsubli-sublay. Apay ang nagsanaay ka, anak ko. Pampanunutik lang amin ti sitwasyon ni Manang. Kastamot ni Miko. Kapilitan niya agin na dayudan. Nangro na inton makaaburudan ni Manang. Wan nga rod, naimbaglaangan tadito'y nga agnaag ni Miko. Uray kaskasano, saan unay amay kawa? Naku namon, Nanang. Ngamin, saan ta baybay antikanakak? Ay talaga, kan maysa, maprotektaran ta kontra iti awanan baeng nga amana. Naibaga ngamin ni Manang mo, nga amangan kanunukula at nga alaan ti amana ni Miko. Agar aramid no kasta ti panggap na, Nanang. Siyak ti sumango kan kwa na, iti ka nitong aramidan na ti kasta. Sagay sata. Ha? Apay akit kita ang naklatan, Lloyd. Di mo kunaan, di mo kayat na ito'y sandwich abalon ko. Ha? Ay, apay kit din na saan? Kayat ko. Kunaklakit din no di mo kayat. Kayat ko. Isupay agatang kijikanti na niya. Kayat ko. Nasaya at mat no kayat mo, tagpasugnudak no pagkadkadamkit din. Ay, saan Jak pagkadkadan. Tadyak kaya't niya agpasugnod ka, loka. Shh! Di ka unay, Tama nga numakadlaw dagiti katrabahuan ta. Amo mo tan. Uwanan. Sige, tamapana ko na iti table ko. Adupay ti aramidak. Pili, pakmatkan ka, Lloyd. Apay manan mitsi. Anya manan di pagbilibam kanyak ako nam. Konaklano kapoy ka. So, parsiglat ka matgayang. Ha? Ni, anya ka di manan dahi tang ibagbagam mitsi. Anya super siglat nga ibagbagam mat. Tila ibirbirangas mo kanyak. Agin di amo kapaylaang. Di amo, tsak nadlaw. Ha? Kundi patulong ka kanyak. Ngam ka ba alamot gayam tiya karamid iti addang. Tapno magunod mo ti kayat mo. Ha? Mitzi, saan ka maawatan?
Anya ka diti kayat mo asawan. Di kan agin di ammo ko nakmat. Di mapailaklonan. Ti, anya. Anya ka din day tangay bagbaga, Mitzi. Talaga di ka maawatan. Ay na, Lloyd! Saan ka lagayam a super siglat? Denial king kapay. Mitzi, anya ka kadi. Saan ko matila ibirbirngas mo kanyak? Nakababay no adda makangag. Anya ti kahit mo asawan. Nadlaw ko! Agin ginusto kayon ka ni Daniel. Ah, Makita? Oray kalalim mabaga, Lloyd. Ibagaman kanya. Da kayan? Mitzi, anya ka kadi. Ang mga no adda makangagkan ka. Kanak tumat ka. Da kayo na niya. Ada relasyon yon. Ilaklon na kan. Mitzi, anya ka kadi. Saan mo natila sasawam? Nakababay no adda makangagkan ka kung naklangaro din. Ang mga no anya pa iti ko na inda. Anya ko matibibi ang daya. Bye-bye am idaa. Mitzi, oras ti trabaho. Saan natila pagsarsaritaan ta? Alan, agsubli ka ni table mo. Basta adun to ti istorya am kanyak, Lloyd. Hindi kita tatantanan. Anya lakit din ni Mitzi. Kunaklakit din na anya ti ibagana. Dahito itantirigat na. Adon ti rumrumso ajak namnamahan. Gapo iti panagpamarang ko. Makamuditan. Tinapatag ita kat naragsakak. Gapo ta mariknak mat anadaras ti panagsiningid mi kani Daniel. Once there was a love deeper than... Daniel, siya kung tagbayad iti kinanta, Di ka nagkadkad. Ha? Apay nga rod amasapol amulagatan nak ngay. Kaslakit din but-but nak. Oh, anya abot-but ngun manan nga ibagbagam. Adaya kabutang mo. Kat no kaya rigam tilyon. Ari ti kabakiran. Ha? Una yun day tanang yarigam kanyak. Sobra ka. Joke. Oh, basta siya tagbayad iti kinanta. Diyak itulok kasi kamanan. Nakababain. Siyempre, siya ti lalaki. Oh, talaga lang ha? Hoy sis, anya ka kadi. Ang mga naada makadlaw ka. Siga talaga. Bala. Awan ti makadlaw, tadatalaang ti adda diti kantin, kadagiti aglaklako, ngam adayuda mo't kadata. Ha? Ay, wanan niya. Basta, ala, mabit lang ha. Tabayada konti kinanta. Itaman lang na nakaumayak dito'y away, Lola. Kailiw kun dito'y. Napintas ti lumangab iti presko nga angin dito'y away apok. Iso nga insurot ka dito'y. Lola? Mula yung aming dagita? Saan na siyak tinagmula? Adan mga asikaso iti basit adagatayo dito'y away. Ibingbingayan na kami laeng no makaapit. Kasano day ta, Lola? Nagadulakit din asaludsod mo, apok. Diyak ngamin maawatan no kasano day ta, Lola? Iso adamagag. Bilin ni Mami, nadati diyak maawatan, uno diyak mo. Saludsudak ka no. Talaga, nasaririt ka nga ubing mikaw. Nasirib ka. Kakas iti kunada. Nasirib ti tao nga amo na ti agdamag. Ha? Ala, tinasayaat. Agpariir tapay laang ijay sirok tinarok mo sa kayaw. Iti kasta, mailawlawag ko ken ka ti amin.
Sa bali at talaga direk na gapo iti bandog ko. Kasla marigat anak paikit din nga umangas. Nabayag atyak narik na daytoy. Kalat man mata na si Midir. Tinasayad. Inak uminom iti danom. Talaga matitirik na agkopit ti baruko ko. Tinasayad. Awagak ni Pedring akaroba. Agpatulong akong kankwan. Tama pa naklangan ijay ospital. Ti sapsapulam, isa atalangkyaw ka atalangkyaw, Lloyd. Ha? Sapsapulam, jay love of your life, anya. Ni Daniel. Shh! Anya ka kadimitsi. Di mo pigsahan tagsao. Nakababain ka dagiti katrabawan ta. Anya ko matipagpainam ngay? Saan arumba nga ibain ni Ayat, Lloyd? Ay sus! Oray pa nga tamagsatan kan iti urat iti tengad. Di mo makita ni love of your life. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mitzi? Nakita kita'y. Nagdardara sa pimanaw, apaman ang nagpakada ka ni boss. Ha? Apay? Anya ti napasamak? Andiya ka mo. Basta nakita ka nagpakada ka ni boss, kalpasan na, nagdardara sa pimanaw. Kasla madandanagan nga ron. Ha? Apay nga ta? Anya nga ta tinapasamak ka ni Daniel? Katawagam atap no maamwam. Unag pa niya. Mabidla nga. Awagak ni Daniel. Papa, kumusta kan? Daniel, iha. Imayak adagos. Apaman anamwak ni Mang Pedring a kinuyog na kaditi ospital. Anyat na pasamak, Papa. Awan, iha. Madilaterik nag. Iso nagpatulong ako kan ni Pedring. Di ka naglibak, Papa. Inaramid mo man nga tan dagiti impagal ti doktor nga aramidam. Nabannog ka man nga tan. Iha. Papa, amuyo matasaan ang mabalin kada kayo ti agbannog san aya. Apay nga minanatangkan ti ulo yo. Iha, di na kun pagtanagan. Sana bale tamayatan tiriknak. Masapul ko laang ti inana. Anya kayong matan, Papa? Daytan ti bagbagak. Kalpasan na. Pilitan dak amapan iti ayan ti inak iti abroad. Nay, ti cellphone mo, Daniel. Ag-vibrate. Ang mga napatag nga awag dayta. Saan nyo nga ibawin ti saritaan tayo, Papa? Di yu ikaskaso. Uray no asino pa iti umawawag. Ti ibagbagak kada kayo ti into na rin nyo. Tapara dayta iti pagsayaatan nyo. Lola, presko dagitoy. Amo, kapag ayat yung ni Titom Aloy ti agsiday tinatang apok, isungarod anapantay jay away. Wan Lola, kayat ko tinatang. Ijay ngamin ayan mi, manmanungag sida kami tinatang. Kanayon na karne ti kayat ni Daddy. Ay na, saan anasaya at ti kanayon nga agsiday ti karne, apok? Wan Lola, kanayon nga ibaga kanyak dayta ni Tito Lloyd, no umay kami kun ni Mami ditoy. Ken, uray di maestrami, may mayat ka no tinatang, ta healthy. Podno dayta, apok. Kat iti kadamon iti podermi ka ni Titom.
Sigurado ang nakarkaron nga agbalin ka na sa lunat. Tamaaywanan da ka na imbag. Ken naragragsaka kun Lola. Ngamin, saan ko na makita ni Mami nga agsangsangit? Ha? Ngamin, malmaldayak na makitak ni Mami nga agsangsangit, Lola. Nala, di mon panunuton da itapok. Ti ikararag mo ita, kat ti panagbaligi ni Mami, iti panagabroad na. Anya katan tinapasamak, Mitzi. Talaga asaan na sumungsungbat ni Daniel. Itay pa'y awagak. Ngam saan na sumungbat Apolos. Oray iti text, saan nag-reply. Di ka unay agdanag. Ang mga ano adalas asikaswan na. Kasano ajak agdanag. Kat sika na mismo tinangibaga, ang madandanagan ni Daniel itay pimanaw. Apaman ang nakapagpakada kan ni boss. Katuan mat. Oh, di talagang agdanagak Tadyak amuno anya ti mapaspasamak. Amokon. Ti anya? Anya ta mo, Mitzi. Tapno maamuan ta no anya talaga tinapasamak ka ni Daniel. Mapan ka agsaludsud ka ni boss. Ha? Oh, di sigurado ang maamuam no anya tinapasamak. Saan ka di, Lloyd? Sigurado nga nga imbaga ni Daniel tirason ka ni boss. Iso na palubusan na pimanaw. Anya ka matin, Mitzi. Imbes na makatulong ka, saan mat? Tanakarkarong mat amariro ak kadagiti ibagbagam. Ni, apoy ko maamariro ka ngay. Ay na, Houston, Mitzi. Di ka nagsaupay. Ikagumaklatan nga awagan wano i-text ni Daniel. Tapno maamuak, no anya ti mapaspasamak. Gawid iya. Kaya't konterumwar dito ospital. Lading itak papa, ngam aging gaasaan a rumor ti resulta dagiti test nga insayang ka ti doktor. Saan ka makaruar dito ospital? Anya? Dayta ti ko na ti doktor itay nagsarita kami. Kaya't na ti makasigurado. Kasta akmutan, papa. Dahito yan di bagbagakan ka, Daniel. Ha? Anya ti kayat mo asawan, papa? At sakit ko. Kat posible nga itanyaman akan ito. Ipulang ko ti bulot ko abiyag. Papa? Kat kas itinakon-akon iha. Di ka kayat apanawan nga agmaymay sa ito'y abiyag. Iso ano mapalin ko ma. Puna sa montiguram kadagiti lalaki. Ha? Saan nga agpapada dagiti lalaki, iha? Tandaanam ko madayta. Amok nga dalata na iranta aparakan ka. Mabuti nga, papa. Ang mga numaipadak itinapasama kada kayo ka ni mama. Anagsina kayo. Gapo iti sulisog kan managpamarang alalaki. Daniel. Nasingad agayam yun ni Ninong asimurutan ni mama. Nagpamarang anasaya at kada kayo. Gayam, adan sa baling aramidon dakan ni mama. Nakakaasi kayo, hindi papa. Nakita, tinalao sa panaglading ityo. Gapo iti panangalilaw kada kayo da mamakan tigayam yo. Isa kagurgurak dagiti sulisog kan managpamarang alalaki. Kagurgurak ida. Anyat mapaspasamak kan ka, Lloyd. Naunag ti pampanunutam anak ko. Apay ka, day. Awan nanang.
Dinaklatan ni Kaskaso. Anak, mabalin mo nga ibaga kanyak no da parikot mo. Siyak ti inam. Amang ano matulungan ka iti anyaman na pagparparikotam. Panag ko nakatawan ti may tulong mo kanyak, nanang. Ha? Apay nga men. Anya nga min ti parikot mo, anak ko. Saan mo ta may bilang nga parikot na ito'y, nanang? Adala nga min tiyak maliklikan na panunutin. Sigurado ka. Wan, nanang. Didak ko mapagdanagan. Nimi ko. Narnakanan Iso asi ka. Ingkamot maturog. Tamasapa ka pa'y mapanagtrabaho intun bigat, anak ko. Naimbag tatakan, Lloyd. O anya, nakontak mo ka din ni Daniel? Saan ba yung arod, Mitzi? Ultimo dagiti text ko. Di na sungsung-batan. Ay na, amangan numakumikom. Tala ospital gayam ti amana. Anya? Apay, Mitzi? Anya kami tinapasamak. Jack pa'y among. Naalingag ko lang da boss. Kanti katrabahuan tayo anang ibilinan nakadagiti trabaho ni Daniel. Anya? Kasto tinaamuak. Iso nga'y baka kadagos kan ka Taamok amadanagan ka, Lloyd. Talaga, Mitzi. Idikal man pa amadanagan ak. Kat nakarkaro man itan. Tanaamuak tinapasamak. Masapo lang mapanang kay hospital. Anding hayag ni Daniel. Sikaman. At pakadakan akan ni boss no kayat mau. Agrason ka laangin Wan, Mitzi. Talaga akas tataramidag. Masapo lang maandingay ko ni Daniel. Daniel, kumusta ti amam? Kwa, Lloyd. Aday ti silid na. Agin ina na. Kasta ka di. Aday mo't ka prutas para kan kuana. Awatem. Agyaman nak. Jakla pagarupon nga umay ka dito ospital, Lloyd. Naamuak namin ti kaadda ti amam dito ospital, girl. Iso ngayon pamuspusak ti imay dito nga ura dapat trabaho. Aywan magpaiso. Rumbang ko mga agtrap-trabaho ka. Saan ka di? Ay na, girl. Napatpatagamaandingay ka ngam iti trabaho. Sana bale, valid mo ti inrason ko kan ni boss. Iso nga'y manugot arumwara ka di office. Apay, anya ti impakadam ka ni boss? Simple. Imbaga nga da saraka ka client. Natural. Go kunamot adagos ni boss. Tataam muna, ket adati may close ko a deal. Ha? Kasano na awan ti mai-close mo? Tatalagamot nga awan ti kasinarak mo a kliyente. Ay na, Daniel. Siyak ton di makamoy ti dayta. Nalakan to langan arasonan dayta. Ti importante ita, kat adaak dito'y ang mga dingay kin ka, girl. Apay akit kita ang naklatan, Daniel. Lloyd. Daniel, inarakop na kumatan. Daniel, apa yan? Agsang-sangit ka matan. Diyak kaya't nga dadak sa mapasamak iti amak, Lloyd. Nilaangan pa pati kakaiso na agamang ko. Diyak kaya't mapukaw ko ti amak. Saan ka kami nagpanunot iti kasta? Saan na mapasamak da ita? Saan na mapukaw ti amam? Pangasim, saan ka nagsangit? Di ka agda nagtatulungan ka amang ikararag ng agimbag ti amam. Huston din yan. Di ka nagsangit. Lola, saan na makapagsarita da mami kan tituloy iti personal no kas di gaya mamatuloy ti panagabrod ni mami? At niya ngay nga rud apok, nakita mo't agdardaras ni mamim. Imay la nagpakada nga agflighten inton parpangon.
Lola? Miko apok, kumusta ka ngay? Anya ti mariknam iti panagabrudan ti inam. Okay ak lang met Lola. Idi pa nga minakayat ni Mami taga-abroad. Iti kasta, makatrabaho ka no. Ha? Idi pa ilaang, kanayon nga ibaga kanyak ni Mami. Asa anak ka nung agladlading it no agabroad. Tapara kanyak, kaniti masakbayak ka no ti amin. Una yan anagnakam kami ko. No sabali lang at nga anak. Ang mga no napalalon alid ay ti mariknada iti yadayo tinaganak da. Sa anak amalday Lola, tada kayo mat ka ni Tito Lloyd. Ngam na ayan ni Daddy tayan ko, sigurado nga aglidayak. Ngamin, tsak marikna napatugak ka ni Daddy. Ha? Day tati agpaiso Lola. Ala, di mon panunutan ti amam. Aging nga da ka iti pudermi ka ni Tito Lloyd. Diyak kayat ngagpanunot ka iti makapaliday kan ka. Liklikam dagita abanag, apo. Onya, okay ka ka din, Daniel? Wen, Lloyd, agyamanak manan kan ka, ha? Awan na yaman na. Kanayon nga dakit isibay mo. Saan ka abaybayan? Tandaan am dayta. Ha? Oh. Apay, Daniel. Apay akas na naklat kay timbagak. Kan apay akit kita naklatan. Kwa, Lloyd, kasla, ada nagbaliw kan ka. Ha? Kasla. Sister, di kan mas daaw. Diyak kahit nga da makadlaw ka data sa bali at tao. Saan la data ti tao dito kantin to ospitalan niya? Ha? Kita ang da ito ay. Agisam-isam kit din. O diyak kahit ti kasta Main insulto girl. Sorry, Lloyd. Pasensya kan. Lloyd, apresyar ka talaga ti kaadam dito eh. Agyaman ak unay kan ka. Tandani ako nabisto iti agkadwa kami gani Daniel. Kasano? Kat nalipatak mo't hindi pa nagpamarang ko. Riming baw ti pudno arik na kan kinatawag iti agkadwa kami. Anyamot hindi kastoy. Nagrigat agpamarang. Nang runa iti sitwasyon ita ni Daniel. Marigata na kamangandingay kan kuhanan og pampamarangak asa anak apudno a lalaki. Masapol nga ituloy ko tagpamarang. Tapno saan nga umadayo tirik na kanyak tayo ayatek. Diyak kayat ang mapukaw ti panagsiningad ka ni Daniel. Ti kayat ko. Agtultuloy ti kinasingid mi. Kat inton madanon ti umno ka nito. Agpudno akmutlaan kan kuana. Di naktumot siguron kagura. Tanasingid kamin to unayan iti tunggal maysa. Asidaga ko niti papanak. Amangan no mailabo sakit di. Gapo iti nakaro pa nagpampanunot ko. Papa, saan aga po ta nakaawid kan dito'y balay, kat pagarupumon anaimbag kan na talaga. Laglagi pom tibilin ti doktor. Saan arumbeng nga agbannog ka? Ken, likli kam dagiti banag a makastress ken ka. Anya kalakit din aya Daniel. Tinak ka di pagtanagan, iha. Kasano ngay ajak agdanag kat amamukan papa? Natangken ti ulom na awanak.
No saan ka mabambantayan, aramidem latta ti kayat mo. Saan mahet, iha? Sikat talaga. Jakla kayat nga dadaka sa mapasamak ken ka, Papa. Imarakop ka man na nakaslaubing. Ipatpatag ka unay, Papa. Jak kayat nga dadaka sa mapasamak ken ka. Nagdanag ken nagladingi takiti panako ospital mo. Impagarup ko no mapukaw kan. Jak kayat ang mapukaw ka, Papa. Jak kayat nga dadakas ang mapasamak ken ka. Daniel, iha. Awan ti bumato a tao dito'y lubong. Amin tayo. Ipulang tayo, tibulot tayo abiyag. Papa. Tila ang importante, kat sisasagana tayo asumango iti namarswa. Iswa kabayatan ti kada tayo ito'y daga. Agaramit tayo iti nasayaat, iti naimbag. Punasen tayo tanyaman a sakit, tinakam tayo iti pada tao. Ha? Tati sakit tinakam, ken gura iti pada a tao. Dahil tatagbalin at ubang iti ragsak ti masiknan. Kasken ka, iha. Ha? Apay asyak tinakaibaw ingan ti saritaan, Papa. Iha, amom no anya ti kayat ko asawan. Gapo iti gura nga imimpanam iti ina kaninong mo. May saksakripisyon ti bukod mo aragsak. Takasano, kaguram matan ti amin alalaki. Papa. Kas itinakon-akon, iha. Amin tayo. Ipulang tayo, tibulod tayo abiyag. Santa nga amuno aginggat kaano ti kadeng ko. Kat ti kayat ko kuma. Payat nga dakpay iti sibay mo. Makitak anaragsak ka. Maamamok ti lalaki ana ituding para ken ka. Saan ka kayat apanawan nga agmaymaysa, anap no iti ladingit ken gura day tapuso. Sapay la kuma, tatantandaanam dagitoy nga ibagbagaken ka, Daniel. Ayan ni Miko, nanang. Nagdigos ka nagsukatak lang. Nagpukaw mo ten. Ay na, kat no isun tinagboluntaryo amang pakan kadagiti taraken ko ang manok ijay likod ti balay. Ha? Maayayo unay dito'y ti kaanakam, anak ko. Kayat na dito'y. Kanayon ama kumikom. No saan nga agpasuro kanyak kadagiti banag may papan ijay away. Dagiti dingwen ti pakakumikuman na. Makapaayat ni Miko. Talaga makapaayat ti kaanakak, nanang. Kat pakaragsakak ti kaadanan dito din nata. Ay, uwin gayam anak ko. Kumusta nga iti panagsari tayo iti cellphone kan ni manang mo idirabe eh. Ay na, kasi ti sigod, nanang. Agkidkid daw manin iti pasensya ni manang. Gapu tadataka nun ti maubliga amang taraken iti anak na. Ha? Ngam ko nakawan ti rumba nga pagdanagan na. Imbagak pa iti anak karkaro a gumuraak. No pinanawan na ni Miko iti amana. Ay, sigurado asaan nga agbalin ang naragsak ni Miko iti sidong ti amana. Naku na yun, nanang. Tamapanak agpakada ka ni Miko. Masapol na sumurek akon iti trabaho. Daniel, kumusta ni Papa? Okay mo't Mitzi. Ngam siyempre, madanagan naklataan. Ha? Apay? Traidor ti sakit ni Papa. Anyaman nga oras, mabalin a sumidir.
Kat day ti pagdanagak. Amang numakla at aktulatan. Tamapukaw ko gaya man ti amak. Aywan anya. Nasaam ano pa pasamak ti kasta? Uray asino ti pakapasamakan na. Sigurado ngagladingit itinakana. Naku namon, Mitzi. Iso apasensya kayon no daytay kasla maimay-mayangak dito'y trabaho. Ay na, awan anyaman na kada kami dayto dinyel. Nang runa ni Lloyd. Ha? Very supportive ni Lloyd anya. Pudno dayta, Mitzi. Awan ti makunak ka ni Lloyd. Nakasingsing pat. Aywan manang ipatagkan. Natarpay. Sika talaga, Mitzi. Tila ibagbagam. Lloyd, agyamanak manangkan ka, ha? Anya ti pagyamanam. Ti panangandingay mo kanyak, idi na ospital ni Papa. Talaga na-apresyar ko dayjay. Nang runa kat awan ti kadwak iti ospital, iti day di akan ito. Ala ni daytoy. Aging kat kaano ka din agyaman ka kanyak. Di mo ko na rin na forever matin nga agyaman ka. Gapoy ti kasya nga inaramid ko. Lloyd. Napatid ka kanyak, Daniel. Kat aramidak ti amin for you. Tandaan am dayta, ha? Naidumduma ka talaga, Lloyd. Thank you, manan. Awan anyaman na kunak manan. Oh, amang ano kayat mo dinner ta? Ha? Aw-awisin kang dinner. O anya, mayat ka? Ang itapay lang, ibagakon kan ka, ha? Di nakdildilawan, no di mo madlaw ti kinataok na agkadwatang dinner. Ta syempre, diyak kayat nga ibagadag iti makakita ka data, makikuykuyog ka iti... well, amo mo ti kayat ko asawan. Sikat talaga. Lloyd, kayat ka apatgan. Ngam pasensya ka pailaang, ha? Amumat nga itay lanabit ang naggaputi amak iti ospital. Aginggat mabalin, diyak kayat nga agmaymay sa ni Papa. Iso abaliwan tanto laangan ti rumwar, Lloyd. Apay analiday ka, Papa? Anya ti pampanunutam? Sika ti pampanunutek, Daniel. Ha? Apay, Papa? Anya ti may papan kanyak? Apay analiday ka, gapo kanyak? Kaputaging ka ita. Awan pa'y ti inyam amom kanyak nga espesyal lalaki para kan ka. Ha? Papa? Kas iti kanayon nga ibagakken ka iha. Lakaya kon. Tsak amo no aging kat kaano ti kadang ko ito'y rabaw ti daga. Kaya't ko kumamat amo ti espesyal lalaki para ken ka. Agam kas iti nakunakon. Malaptan ti panagragsak mo no nabalkot iti gura ken sakit tinakam day tapusom. Sana pud no day tanga imbagam, Papa. Saanan ang nasakit tinakam ko. Awanan kanyak day di napasamak idi. Linipat kon. Lupod no day tangay bagbagam kanyak. Umawat ka ngarot ka dagiti agaram kan ka. Saan kat atunggal adag paripirip kan ka kat pabainam. Di mo man laikan iti gundaway da amang pasyar kan ka. Jak umawawat iti agaram kanyak. Gaputa jak kayat agumura ti kaayan-ayat ko, Papa. Anya jay ko nam, iha? Kaayan-ayat? Uwan, Papa. Jak kayat amasakitan ti kaayan-ayat ko. Adan kaayan-ayat mo? Katuan, Papa. Adan, di yula mo. Oh, kastagayam.
Apay nga ron nga italang nga ibagam kanyak. Kwa, inlimod ko pa'y laang. Takayat kayo asorpresaan, papa. Oh, nukas ti panggap mo. Nagbaligi ka, Daniel. Talaga na sorpresa ak iti imbagam. Katangay nagbaligi ka ng sorpresa kanyak. Kaya't ko amaam mo tinagasat alalaki. Di ka kadipay maturog, Lloyd. Adala man tirabi, Umuna kayo latan, nanang. Sa anak pa yung tuglap. Amom, anak ko. Itaypay, apalpaliiwan ka. Kalpasan ti kinaragsak yo naggingin nantil ka ni Miko aka anakam. Si marunumot ti panagulimot mo ako mitkita iti adayaw. Nanang. No ibagam ita kanya nga awan ti parikot mo. Jaklakit di mamati anak ko. Tamadlaw launay iti jar mo nga adda pa kaburiburam. Nanang, pakawanandak ko ma. Pinadakkel da ka na itanong iti isip ko. Asaan anasayat nga alilawan ti pada tao. Ha? At da tao nga alilawak, nanang. Anya? Ay, Diyos ko, Lloyd. Apay, anya tinapasamak. Anya ti kayat mo asawan anak ko. Kasano nga inalilaw mo ti tao nga ibagbagam. Awan ti intensyon ko ang mga lilaw kan ko nanang. Takinapod no na. Ay ayatag unay ni Daniel. Ha? Day tatagpay so nanang. Ay ayatag unay ni Daniel. Iso lang ti babaya na kariknak iti ayat. Amoy day ta. Kat day ta timang burburibor kanya kita. Ti panagayat. Kan panangalilaw ko kan kuana. Aguray ka. Aguray ka, anak ko. Matikawak iti ibagbagam. Kasano day ta? Ay ayatam ko na ang al-alilawam. Diyak maawatan, anak ko. Ilawlawag mo man anaimbag kanyak ti kayat mo asawan, Lloyd. Iti kasta, maawatak no anya ti kayat mo asawan, anak ko. Amom, Lloyd. Adda nadlaw ko kan ka. Anya day ta, Mitzi. Awan ti spark kita kadagiti matam. Naliday ka. Onyo ti mapaspasamak kan ka, Lloyd. Apay anak kalidliday ka ita. Awan, Mitzi. Sigamat. Saan ka nalidayan niya? Kita mo, nakaisamak. Marikrik-nak, Lloyd. Naliday ka. Pamarang laang day ta isam mo. Oh, makitam? Nagdarasa na punas ti isam mo? Saan ka makapaglibak kanya? Tanasingad tangag kayam. Iso nga amok analiday ka. Marikrik-nak. Mitzi. Adda aklaang dito'y Lloyd. Mabalin mo ayab kas kanyak no anya ti marikrik nam. Barang matulungan ka, friend. Agyaman nak, tapinat gamtikid daw kung agsarita ta itinalapat, Lloyd. Apay nga min, Daniel. Anya nga min di pagsaritaan ta. Daniel, ada ka di parikot? Kilahat nga min nakinid daw mo di pa nagsarita ta. Sa ita,
Nakasirseryoso ka. Anya ka diti mapaspasamak. Lloyd, amom ka di, akagurgurak ti tao ama nagpamarang. Sipod idi napasamak ti maysa na sa apagteng iti biyag mi asang kapamilya. Kagurgura kung dagiti tao ama nagpamarang. Daniel. Tamay sa lalaki ama nagpamarang. Tigapuanan ti pan nakadadaal ti pamilyak. Iso akagurgurak dagiti man nagpamarang. Daniel, mabalin ka di. Pangaasim, tapalpasan na kumapay ngagsao, Lloyd. Ngamin, masapul ko ti tulong mo. Ha? Kagurgurak dagiti tao ama nagpamarang. Ngamkid dawag ti tulong mo ita, Lloyd. Pangaasim ko ma, taagpamarang ka iti ama. Daniel, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan nga agpamarangak ita amam. Nailawan ko ngaminan nga imbaga ka ni Papa, nga addan kaayan ayat ko. Kayat na ama-am-am mo. Isa pa nga asim, agpamarang ka kumasi ka ti kaayan ayat ko. Patsyak akabaulam ti agpamarang apud no alalaki. Ta iti trabaho tayo. Siyak laang ti makamo iti pudno a kinataom. Ultimo ni Mitzi akasingad mo, kat di na amo ti may papan iti pudno a kinataom. Iso pa nga asim tatulungan nak, Lloyd. Pangaasim, taagpamarang ka akaayan ayat ko, taiyam amo ka iti amak. Once there was a love deeper than... Uy! Madlaw naragsak ka, Lloyd. Anyat na pasamak? Awan, Mitzi. Basta naragsakak laang. Imposible nga awan ti makagapo, Lloyd. Alangan mo ta basta naragsak kalatan nga awan ti makagapo. Siyempre, adda. Basta, jak mailawlawag ka. Ay, madinsa Nadnadlaw nga da ilimlimod mo, friend. Adday ta ka manen, Mitzi. Mangrugi ka manen. Nagsimple laang mat. Ibagam laang kanyak no apay anaragsak ka. Day talaang. Saan mo't anarigat? Saan ka di? Dinak ka din pilitan, Mitzi. Takasitin-bagakon. Saan ko mailawlawag itaken ka? Anya ka ta saanan? Ti ko namkit di. Talaga di mo kayat nga ibaga kanyak. Kasla saan tangag kayam, Lloyd? Nabaybayagan anasingad ta iti tunggal maysa? Ngam, maalam pa'y laang ti agilimod kanyak. Lola, amamom ka din ni Daniel? Ha? Daniel? Nay, apay sa ludsod mo day ta kanyak, apo. Idi rabiing amin. Sakbayan naturog kami kan ni Tito Lloyd. Nadakamat na day ta anagan. Diyak matamam mo day jay. Iso damdamagak kada kayo na amuyo. Gayam ni Titom Aloy dayjay a babae. Ha? Babae jay Daniel? Wan, apo.
Isu na laeng tandan samot ti parikot itinagbaetan dati tumaloyd kanday chay a Daniel. Naibagamot ni Tito Lloyd kanyak nga aramiden na ti amin. Tapno saan nga agungot kan kuha na day a Daniel? Imbaga na ti kasta, apo. Wen lola, imbaga pa'y ni Tito Lloyd nga awan ka no ti dakas nga intensyon na. Medyo matikaw akit imbaga ni Tito Lloyd idirabi Iso adya kun nagsaludsod pa'y. Kun may sa, makaturturugak nga minan iti bagbaga na day jay. Kasta ka day. Naala, saan abalin, apo? Di ka agdanag. Tabarang iyam amumot laeng kadata ni Titom Aloy day jay a Daniel. Ay namit si, di mon pilitan ni Lloyd no anyaman ti saan na akayat nga ibagakan ka. Kunak to, matngada. Apay ngamin nga gilimod pay laeng makapasuron. Mitzi, pasensya kan numasapol nga agilimod kan ni Lloyd. Di mo latan ikaskaso. Masuro na ka talaga kan kuana. Kasla saan kami nga gayam. Ne, di ka ko magpanunot iti kasta, Mitzi. Gayam na ka ni Lloyd. Adala ngamin dagiti banag amasapol nga ilimod na. Kas kumayti. Siguro? Kaya't na nga ilimod kanyak ada kayon anya, Daniel. Ha? Ay, sos! Saan matarombang nga ilimod na kanyak kat no da kayon? Ha? Kwa? Sabali tinagawatam itimbagakan ka, Mitzi. Di ka ko maagi papanlatan. Sigurado ka iti day nga imbagam, iha? Wan, papa. Sigurado ak. Kamaudyanan na. At damit layam amumon kanyak alalaki, kalpasan tinaunday apanawan. Kung aktumat ngamin kada kayo, papa, da kayo lang ti awan panamati na kanyak kat. Iha, matanagan lang amin. Diyak kaya't atong palbiag akin nitin nakatigura ken sakit tinakam mo kadag iti lalaki. Gapulang iti napasamak kada kami ken ni mamam. Siyak tupay amaseknan. Nabayagan ang aklon ko ti amin. Napakawan kon da mamam ken ninong mo. Naawat ko na talaga siguro asaan ada kami kan ni mamam dagkagasat. Isu akas jay tinapasamak. Saan ngagpaiso day ta, papa? Talaga laeng asulisog ken nalaing agpamarang day di alalaki. Isu ang nagbaligi anang suli. Anya ka ka di Daniel. Kaibagbagak lang kan ka. Naawat kun ti amin. Kat napakawan ko idan. Eso asaan ko man nakasta ti Jarmo. Kan maysa, imbagamot nga awanan kan kati amin. Nga mapi akasta ti ipakpakita kan ibagbagam ita. Ha? Papa? Pangaasim, Daniel. Punasam ko man ang mamimpinsan tigura kan sakit tinakam mo. Tinapatag ita. Eyam amum kanyak ti kaayan ayat mo ako na. Talaga kas tamanang, aganos ka Saan na rumbang nga agbalin ka anatangig dita? Tada ka iti sabala pagilyan. Husto day tangad day ti panunot mo. Para ka ni Miko nga anak mo day tangar aramidam. Kat di kag danag manang. Tasaan mi abaybay anti ka anakak. Iso arumbang ladi mo mo't baybay anti bagim dita, ha?
Alang arudan manang. Ulitak. Ibturam tiliday ang marikriknam. Di ka pa idagel. Awagan na kami latan makarikna ka iti iliw. Iti kasta, maandi nga ida ka nga oray kaskasano. Bye, manang. Riing akla ko man ni Miko. Ngam na bandog jay ka anakam. Ta dinaldalusan na ti kulungan dagiti taraken ko ababoy, anak. Husto lang nga diyo rin niing nanang. Narigat namin nung makasarita na ti ina ng agsang sangit. Sigurado nga agliday mo't dayjay. Lloyd, anak. Basta saan tayo abaybayan ni Miko, nanang. Ken uray ni manang. Kanayon nga awagan tayo, nadawaya tayo. Tapno mapunas ti iliw na kada tayo. Talaga akas ta ti aramiden tayo. Kanayon mutlaang nga ibagak ka ni Miko da ita. Saan abali? Tanalakalaangan ti komunikasyon ita, taaddan ti internet. Mom, Lloyd, palpaliiwan kayo ka ni Daniel. Kasla, da kayo. Adday ta ka manin, Mitzi. Agipapan ka manin. Talaga ka di ang saan pa'y ada kayo? Kaano pa'y aya naglibakakan ka? Ngam di kag danag. Ibagakan ka no bilang laang taaddan tugasat ko. Kayat mo asaw. Shhh! Di mon baliksen, tamangan no masukal. Anya ka kadi? Ay na! Kayat ko day Lloyd. Talaga ngamin ngagbagay kayo adwa. Napintas ni Daniel, nataer ka. Oh, bagay kayo launay, friend. Aguli magkanta ni. Umasidig ka data ni Daniel. Ha? Lloyd, anya ngay, nakasagana ka ka din? Wen Daniel, itaypay. Medyo adadanag ko ngam okay aklaan. Ha? Adda pagnayo adwa? Papanan nyo? Kayat ko nga... Kuyugak lang ni Daniel iti papanan namit si. Saan ka di, Daniel? Ha? Wan Mitzi, adala papanan mi. Kasla saan matasinsinan lang ti papanan nyo ako nayo? Mitzi, di na kaming taktaken. Umay kan Daniel, mapantan. Lloyd, ni Papa, ni Lloyd, kaayan-ayat ko. Kumusta kayo, sir? Nasaya at man. Si kagayam ti ibagbaga ti anak ko. Sir? Papa, please, saan nyo nga i-interrogate ni Lloyd? Nabayagan nga awan kayo iti serbisyo. Tandaanan nyo dayta. Ha? Serbisyo? When Lloyd, sigod akamang ti militar ni Papa. May sansapay kiti day dyan nakaalaan na iti sakit na. Takanayon da may pasungal-ngal idi iti rangat. Ha? Kat di ka lang agbidto ta mga lilaw iti anak ko. Tano aramidam da ita. Mapilita na ka mangirwar kadag iti ilimlimang ko nga iga. Ha? Papa, anya ka di. Tinasaya at Lloyd, umay ka. Papa, umay kayo mutan. Tamapantayon, ijay komedor. Saan ka magsiguro nga agduado iti imbaga nga addan kaayan ayat ko, Papa? Naamaamumon ni Lloyd. Kaano ti pa nagkalay sayo? Ha? Apay anaklat ka, Daniel. Kaano ti pa nagkasaryo kunak? Ala ni Papa,
Idi, kayat yula ang ama-ama ti kaayan ayat ko. Ngam ita, kayat yun nga agkalaysa kami. Wen tapno mabukalan ti pamilyayo, iha. Alangan mo't nagtalinad kayo latan nga agayan ayat. Papa, saan mi pa'y pagsaritaan ken ni Lloyd ti may papan iti dayta abanag. Ngamin, agpada kami asaan pa'y anauma nagbaro ken nagbalasang. Ngam Daniel, saan ang mabali na kaslagay ay ayam kayulatan? Isarum bang lang nga pagsaritaan yon ti may papaniti pa nagkalaysayo? Papa, ket ti kayat ko, iti kabiitan a panawen, Daniel. Laglagi pom ti imbagakken ka, iha. Saan tanga mo na pagpatinggaan ti kadeng ko dito'y rabaw ti daga? Ket ti kayat ko, makita ka pa'y nga agsimpa, sakbay nga ipulang ko, ti bulod ko abiyag. Daniel, mabalin ka di amanipod ita, kat agtignayak latan iti nakairwamak. anya ti kayat mo asawan, Lloyd? No day tayo agkaduwata ngamin, ipakpakitak ti natural ko ken ka. Ngam, panunutom ko mamat, na irwamak agtignay kas lalaki. Tapno awan ti makadlaw kanyak. Iso akid daw ko maadinak latin ikaskaso, no agtignayak latan kas pudno a lalaki. Panagkunak, rumbang la talaga nga aramidam daytan, Lloyd. Taamangan no mabisto na kapay ni Papa. Ha? Anya ti kahit mo asawan. Apay, Daniel, nadlaw na ka din ni Papam? Saan mo't ket di? Ngam ada parikot ko. Anya dayta? Dagdagan nak ni Papa. Kaano kano ti panagkalaysata? Anya? Dayta ti dakkala parikot ko ita. Diyak ka muna niya ti isungbat ko. Daniel. Impagarup ko no agulimo ka ni Papa. No adda maiyam amok kan kwa na kaayan ayat ko. Ngam nagbidutak. Nakarkaro itan nga agparikutak. Amam Lola, magagaranak man na makamamoy di ibagbaga ni Tito Lloyd a Daniel. Ha? Nay, apay akayat mo ama-ama mo dayjay. Marikriknak namin nga espesyal ko ni Tito Lloyd dayjay, Lola. Kat syempre, na espesyal ko ni Tito Lloyd, espesyal mat kanyak, ah? Aguray ka. Aguray kami ko. Kayat mo asawan. Kanayon, ada kamatan kan ni Titom Aloy, ti maipapan kan ni Daniel. Kanayon, Lola? Nangruna na dahi makaturturog akon. Panagriknak kat siya ka talaga ti pangibagbagaan ni Tito. Iti anyaman ni adda kadakwada. Ngam saan ko amaawatan unay? Ay nami ko apok. Saan mo na panunutan ti maipapan iti day taabanag? Baybay ama ni Titom Aloy ti makaam mo iti amin. Magagaranak lang nga makaam mo iti ibagbaga na Daniel, Lola. Ay... Oh, apay ang nagsinangay ka, Lola? Ha? Ay, kwa, awan apok. Apay, Lola? Saan nyo akayat amam mo day dya, Daniel? Kwa, apok. Ay... Mabiit man lang, Lola. Apay akasta ti reaksyon nyo. Kaslasan nyo... Ay na, saanan aday tati pagsaritaan tami ko. Ala, umay kakit din, tatulungan na kamang pakan ka dagiti baboy at arakan ko. Umay kan, apo. Talaga saanan ang malapdan pa, Daniel. Mapanan at talaga tinyurit ni Gasat. Ha? Ni,
Anya ti kayat mo asawan, Mitzi? Kamaudyanan na? Natungpal matlaang ang tinabayagan nga arapaap ni Lloyd, my friend. Ha? Anya nga arapaap na ita, Mitzi? Ti arapaap na nga ayatemat. Ha? Ay na, Daniel, no ammom la kuma. Damo pa'y laasarak mo iti trabaho. Nakayawanan kan kajagayam ko. Inayat na kan. Anya ti kayat mo asawan? Anya pa'y kuma. Idi pa'y laang ay ayatan na kan ni Lloyd agayam ko. Ha? Ne, mga no nagbidot ka, Mitzi. Imposible nga agayat kanyak ni Lloyd. Ay, saan ka mabalin nga agbidot, Daniel? Siya, ti makaamo itipod no arik na kan ni Lloyd. Ay, ayatan na ka. Unay. Anya? Malagip ko nga rin tinaibaga na kanyak. Nakasagana ang mga ramid iti amin, basta maya si daglaan kan ka. Tapno, agsiningat kayo, kat maiparik na tinalausa pa nagayat na kan ka. Sige, Mitzi, dapay na patag nga aramidak. Panawan kan dito, Ne, apay ngay apanawan akong Daniel. Iti kasjay asa ulit, Mitzi. Hoy! Kasla husto ti masansan amadlaw ko kan ni Lloyd. Asaan apod no agi? Masapul ang maamuak paiso. Iti kanito ang mapanaknakak ang nagpamaranglaang ni Lloyd. Talaga adyak mapakawan. Umay mo dito'y balay, Lloyd. Napatag namin ti kagarak kada kayo, sir. May papan ka dito relasyon nyo kan ni Daniel nga anak ko? Wan, sir. Maipapan ka ni Daniel. Anya ti kayat mapagsaritaan ta, may papan ka ni Daniel. Sir, sapay la ko matamaawatan kan mapakawandak. No ibagak kada kayong agpampamarangak lahat. Anya ti kayat mo asawan? Sir, di ko mapanunutan na luklukwag ta anak yo. Tapod no ngay ayatak ni Daniel. Damo pa'y lapan nakakita kan kuwana. Disimra kita yan ti trabaho mi. Nakayawan akon kan kuwana. Napudno ti panagayat ko ita anak yo. Nasaya at matno kasta. Kung naklakit din no al-alilawam ti anak ko. Saan ko marami data, sir? Gaputakas itinakunakon. Ay ayatak ni Daniel. Anya nga rodya ko nam itay, nga agpampamarang kalaang. Agpampamarangak lang kada kayo. Nga agayan ayat kami ka ni Daniel, sir. Anya? Day tangamin tigid daw kanyak ta anak yo. Takinapod nuna. Awan pa'y relasyon mi ka ni Daniel. Agoray ka. Matikawak. Kunam nga ay ayatom ti anak ko, ngam awan pa'y relasyon niyo. Day tatagpay so, sir. Matikawak ka talaga. Ilawlawag ko ti amin, sir. No apay anay bagak nga agpampamarangak. Kat sapay la kuma tamaawatan dak. Kat patsindak kuma, iti imbagak nga ay ayatek unay ta anak yo.
Lola, nakaragragsak ni Mami iti pa nag-video call tayo. Gaputaan mo na anaragsak kamot ita iti sidong mi ka ni Tito Maloyd. Lola, saan dak namin abaybayan? Kun talaga ngay patpatagdak. Nangruna ni Tito Lloyd. Uray makumiti trabaho na at dalat ta panahon na kanyak. Miko, apo. Saan akas kin ni Daddy? Awan lang nga din panahon na kanyak. Kanayon pa pagsangitan na ni Mami. Ay, una yan, apo. Nakanak-nakam ka. Amom Lola, saan ko kumamot akayat nga agsinada Mami kan Daddy? Ha? Amom dayta? Uray saan nga ibagbaga ni Mami? Uray no ilimlimod na kanyak. Maawatak ti mapaspasamak, Lola. Ngamin, di ibagbaga ni Mami agayim ni Daddy. Saan mo't agayim lang ni Daddy dayjay? Ha? Amok, Lola. Nalablabos pa yung gayim ni Daddy dayjay. Kat dayjay ti kanay na pagladingitan kan pagsangitan ni Mami. Iso nga amok na niya ti mapaspasamak, Lola. Anyat mapaspasamak din yel. Apaya kayat mong agsarita ta. Ken, apaya kasta tilangam. Makapungpungtot ka. Kaya't ko nga agpudno ka, Lloyd. Ibagam kanyak ti agpayso. Daniel. Anya ka di ti mapaspasamak. Saan ka amaawatan? Ibagam kanyak... Agpampamarang kakadilaang. Ha? Di mat sikatin ang kid daw, nga agpamarangat. Saan ati may papaniti day taabanag ti kayat ko asawan? Ha? Ibagam kanyak ti agpayso. Agpampamarang kakadilaang kanyak. Asaan ka apudno a lalaki? Daniel. Ibagam ti agpayso. Pudno ka di a lalaki ka. When, Daniel? Nagtalakakan ka. Inalilaw nak, Lloyd. Inalilaw nak. Pakawanan nak, Daniel. Naramit ko lang, dayjay. Kaputa ay ayatan ka. Iti panagkunam. Mamaatiakan ka. Kalpasan ti panagpamarang mo. Diyak tupulos mamaatikan ka. Manangalilaw. Pinanak na kamlaang agpapada kayo ang lalaki. Managpamarang kayo amin. Kagurgura ka, Lloyd. Kagurgura ka! Saan nag-reply iti text ni Daniel? Sakat, Jack maawagan di cellphone na. Jack napakadaan di napasamak. No kaano anasingod kami na dua. Iso mo ti pan nakapasamak ti kastoy pagtang itinagbalitan mi ni Daniel. Lloyd, anak. Nanang. Naunag ti pampanunutam. May papan ka di mananday ta ka ni Daniel. Jack ilibak, nanang. Talaga ni Daniel ti pampanunutak. Ay na, di mo ka di pa ilan na urnos ti amin, anak ko. Kunak man no ipudno mun kan kwa na ti amin. Iso ti imbagam kanyak, di naudi ang nagsarita ta, saan ka di? Talagang aramidag kumadaytan, nanang. Ngam kalat akinid daw na ngagpamarangak iti amana. Ha?
Day tatagpay sunanang. Dumngag kayo, tay salaysay ko ta amin. Aging kay tinapasamak itay. Ha? Adda na pasamak, Lloyd? Adda, nanang. Pagteng anang dagdag iti pagparpari ko tak. Dumngag kayo, tay salaysay ko kada kayo ti amin. Daniel, iha. May kaduan ngal daw saan ka asimrek iti trabaho. Apay ka di? Pampanunutak tag-resignan iti trabaho, Papa. Anya? Ne, iti anya agapungay, iha. Di mat ko naman napintas ti trabaho medjay. Kan mayat ti panangimaton ti kumpanya nga ayan mo kadag iti tao da. Apay nga itakat kayat mo ti ag-resign. Basta kayat kung ti agikat ijay, Papa. Agsapo naklangan iti sabali at trabaho. Uwan no saan, mangbangon naklangan iti bukod ko ang negosyo. Ne, anya ka di ti parikot, anak ko. Awan, Papa. Awan ti parikot. Apay nga rod akas ta ti panggap mo. Amo ka din ni Lloyd akayan ayat mo? Saan na narumbang amaamuan na, Papa? Ne. Apay nga'y asana... Basta, Papa. Awan ti bibiyang na iti daytoy. Apay nga awan. Karbangan na amaamuan ti amin ta kaayan ayat mo... Saan ko akaayan ayat na di alalaki, Papa? Saan ko akaayan ayat na di? Kinidaw ko lang agpamarang kada kayo. Tapno saan da ko nadagdagan ang makiayan-ayat. Apay nga rodakas ta ti jarmo ita, Daniel. Apay nga agsangit ka. Gaputa masurunak launay, Papa. Amuyo akagurgurag tinalaki ang nagpamarang. Wan, amok da ita, Daniel. Ang maapay nga ron akinid daw mo kan kuha nang agpamarang kanya. Tapno di na kung dagdagan, Papa. Tapno di mon ko naan akin-kin netan naklatatigura kan sakit tinakam. Amom, mati kawak iti ibagbagam, Daniel. Mabalin ka di nga ilawlawag mo kanyak ti amin. Tapno maawatak. Papa... Isalaysay mo kanyak ti amin, iha. Tapno maawatak. Manipod iti ibagbaga mapanagpamarangkan ka ni Lloyd. Aging ga iti kino na makinid daw mo kan kuha nang agpamarang kanyak. Ilawlawag mo kanyak ti amin, Daniel. Ka din? Ti anya, Mitzi? Nag-resign mo tan ni Daniel. Anya? Kasano nga mom dayta? Imay ka din diti opisina ni Daniel? Saan, Lloyd? Nag-email ka no ka ni boss. Dayta ti pagsasaritaan ita dagiti katrabahuan tayo ditoy. Apay nga resign. Diyak mo kun ka, Isungarot asikati kasasarita. Tapos posible nga daan mo, taagayan ayat kayon. Saan aya? Itinapalalo kinasingadyaw. Sigurado nga amom no anya dagiti plano na. Iso nga amomot siguro ti may papaniti. Pasensya kan, Mitzi. Ngamdya ka mo. Kinapod no na. Saan na replyan ti text ko? Kanayon pa nga i-cancel na ti awag ko. Anya? Allah! Iso siguro akas di ti Jarna, idi nagsarita kami. Idi na ibagak kan kwa na,
mo tungtungpalan ti arapaap mo nga ayatan na ka ni Daniel. Anya, kaya't masawan, nagsarita kayo adwa ka ni Daniel? Wan, Lloyd, kalpasan na, sa balin ti Jarna. Ita, nagresignan. Mitzi, pangasim, kaya't ko amaamuan noon niya dagiti nagsaritaan nyo. Ibagam ko makanyak dagiti nagsaritaan nyo. Pangasim. Sige, Lloyd. Barang malawlawagan, naan niya at talaga ti mapaspasama. Hadda ka dito ayan ti gate ti Solarmi. Manangal lilaw. Daniel, pangasim ko ma. Dumngag ka kanyak. Agpalawaga. Panagkunam, adda pa'y la serbi ti anyaman nga ipalawag mo. Kalpasan ang nagpamarang ka kanyak. Imbagak ka noon niya ti kagurak, Lloyd. Intalag ko ka ti napasamak iti pamilyak. Gapo iti lalaki asulisog kan managpamarang. Kayam, agpampamarang kamutla ang kanyak. All those times? Manangalilaw ka, Lloyd. Managpamarang ka. Inaramid ko lang ti Kasjay. Gapo iti nalaus a panagayat ko kan ka. And you expect me to believe that? Liar! I'm not expecting you to believe me. I'm expecting you to understand me. Damo pa'y lang nga nakita ka. Inayat ka, Daniel. Ngam nakitak ti kinatap mo kadagiti lalaki. Awan ti sabala pamuspusan na napanunot ko. No saan na agpamarangkad ka. Tapno agbalintaan na singay. Aklo na kabidot ti inaramid ko. Tabidot ti pamuspusan na napanunot ko tapno maya si dugakan ka. Ngam pangasim ko matamaawatan na, Daniel. Pangasim ko Get lost! Diyak kaya't makita ka pa'y managpamarang alalaki. Manangalilaw ka. Kagurkura ka. Isu pumanaw kan. Anya nga ron ti planom ita, tako na matadina kan kayat makita ni Daniel, Lloyd. Nanang. Amom, Lloyd, maawatak ti inaramid mo. Ngam talaga abiddo ti pamuspusam, tapno agbalin kayo laeng anasingad anak ko. Nagruna kat sigud gaya man akagura ni Daniel dagiti managpamarang. Saan kumat ngamin nga amo, Nanang? Itay lang nabita na amuak ti may papan iti dayta abanag. Lloyd, anak. Kaya't ko agundawayan ti imbaga kanyak ni Manang at trabaho iti pagilyan nga ayan na, Nanang. Ha? Agabrod ka mat, Lloyd? Kaya't ko ti makalipat, Nanang. Nasakit ti mapaay ka na ayat. Nangruna, kat italaan nga nagayatak. Amoyo dayta. Anak ko. Iso apadasak to umadayo. Barang no makalipatak. Barang no iti kaadak itadayo a lugar. Kataglo nito matisugat iti pusok. Gapo iti panagpamarang ko. Barbarang laeng, Nanang.
Mom Daniel, si kamot lang tinakarkaro ang masaksakitan. Gapoy tar aramida. Papa, No kung naumita kanya kasaan ka ang masaksakitan. Sika, ti agdadata ama nagpamarang. ha? Kaguram ti tao ama nagpamarang. Ngam sika mismo tinangbilin ka ni Lloyd nga agpamarang kanyak. Kinit daw mo nga agpamarang akaayan-ayat mo. Tapno adalang iyam amom kanyak. Inaramid ko dayjay, tapno agulimag kan papa. Tapno din akong dagulitan maipapan ka ni Ayat. Ngaman niya tinapasamag. Nakarkaron ang nagbalin ang nakero ti amin sa anaya. Papa, Daniel, di mo ka dinadlaw. Ajak man lanas daaw, idiimpod nom kanyak ti amin. ha? Papa, Sa anak anas daaw, gaputa sigod din nga amok ti amin. ha? Amok ti panagpamarang ni Lloyd kas kaayan-ayat mo. Anya? Kasano nga amom, Papa? Gaputa sakbay pa yan aduktalam ti kinapudno. Kinasaritan ako ni Lloyd. Impudnunan kanyak ti amin. Impudnunan ti maipapan iti panagpamarang naken ka. Nga iso kat saan apudno alalaki. Tapno mayas daglaang tiriknam kenkwana. Anya? Laita tagpay so Daniel. Katimpudno na matlang kanyak ti may papan itikid daw mo. Ngagpamarang kanyak akaayan-ayat mo. Inaramid ni Lloyd ti kasta, Papa? Wan iya. Iswano siyak ti damagam. Amo ka na pudno ti panagayat na ka. Hangam una yan, di mo man lainik ka ni ti gundaway na. Ha? Napudno ni Lloyd kan ka, Daniel. Katno siya nga amam ti pagdamagam. Isu ti kayat ko aparakan ka. Gaputaan mo nga ipatpatag na kaunay. Papa? Dayta pa nagsangit mo ti mangipasimudaag ang masaksakitan ka, iha. Dayta adyar mo ita ti mang panagnag nga ay ayatamot ni Lloyd. Itilaksid ti panagpamarang nakan ka. Lola, apay pumanaw iti trabaho na ni Tito Lloyd. Kaya't na ti sumaruno iti ayan ni Mamim Apo. Agabrod mat. Ha? Panawan na tamat ni Tito Lloyd? Di kaagdanag Apo. Agpalabas laang iti panawan ni Titom Lloyd. Isama pan iti pagilian nga ayan ni Mamim. Lola, maladingitan ak no agabrod matan ni Tito Lloyd. Maragsakan ak matlatta. Tadanton kadwa ni Mami ija ayan na. Miko, Apok. Apay nga minyaga brod ni Tito Lloyd, Lola. Itian niyaga po. Apok, narigat nga ilawlawag ita ti maipapan iti dayta. Iso at... ada tao. Mabiit laang Apo, taindak kitaan no asino. Maladingitan nak, Lloyd. Nang runa kat maawatak itan. Basol ko ti amin. Mitzi. No saan ko maaga po iti kinalabid ko? Saan ko maagimura ni Daniel? Saan ko maanagikat iti trabaho na? Kat, saan ka kumamot nga gikat ita iti trabaho?
Tapno makalipat ka laang. Mitzi, awan di basol mo. Kat di ka agdanag, tasaan ka asidaran. Gapo iti pananggura kanyak ni Daniel. Kang runaan ti amin, agayam talata. Lloyd! Oo. Diyak kaya't nagleday ka. Di nakpabalunan itilwa iti papanaw kundi iti trabaho ta. Ala, tamapan ko ni subli dya stockroom dagiti inikat kong arwatan dito table ko. Kalpasan na, agpakada akton ko ni boss, tapumanaw akon. At dayta, naisimpa akon dito stockroom dagiti alikaman nga inyisyo kanyak ni management. Nabayag a panahon ang nagpaayak dito eh. Ngamita, masapul a panawak, takayat ko ti makalipat. Ado ti lagip a nabati iti dayto a lugar. Ket marigata na kamang lipat, no jak pumanaw dito eh. Iso ako Agyamanak ta naabutan ka pa'y dito eh, Lloyd. Ha? Lloyd, pakawanan nak. Daniel, apay nga agsangit ka matan. Anyat na pasamak. Apa yan? Pangaasim, Lloyd. Pakawanan na ko mga. Uray di mo kidawan dayta. Mapakawan ka. Maawatan ka amin. Ken maysa, talaga abindot ti inaramid ko. Tanagpamarangak. Lloyd. Daniel, inarakop nakmatan. Pangaasim, saan ka nga madayo? Di na ko mapanawan. Anya? Aklo na ka nagpamarangak, mat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Daniel. Saan ka amaawatan? Anya nagpamarang kamat nga ibagbagam? Nagpamarangak. Kampay di. Nagpungtutak. Tapno di mo madlaw. Nga agayatak mo tankan ka. Anya? Ulit man timbagam, Daniel? Agayatak mo tankan ka, Lloyd. Isa pa nga asim ta di ka umadayo. Di na ko mapanawan. Lukas ta. Di na kon kagura pa'y, Daniel? Kinunakmatan. Nagpamarangak akagura ka. Ngam, inatiw tiriknak ti panagpamarang ko. Tati kinagpaiso na. Ay-ayatan ka, mat. Lloyd. Oh, Daniel, ay-ayatan ka unay-unay. Katagyaman nak tayo ayatan nakmatgayam. I love you, Daniel. I love you too, Lloyd. Once there was a love. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan ni Ayat a napauluan. Pamarang. Tampok dito'y programa tayo. Once there was a love. But that was long ago.